U ruskim keresture pre pozarjadovi stan okrem školi i ovodi nje robi dom kulturi, sportska hala, a pretrhnuti i šitski sportski aktivnosti, zavarta i Valaoska biblioteka, banka, dok bankomat Mošhas novac, pijac tišta gnje budze robic, blagajna u javnim komunalnim podprijemstve Ruskom robi od 8 do 12 hodzin, a pošta za teraz robi porjadnje od 7 do 13 hodzin. Jak je i keresturska zdravstvena ambulanta. Predavalnji, apatiki i pohostiteljni objekti prilahodzeli svoj robotni čas, a da jedni keresturski tapetare i stolare prestali robic. Starši od 65, odnosno 70 rokov, keljo mož vidzi čuc povalalja, teraz už ozbiljniejsze pohopeli zabranu vychodzenia na ulicu, ale i dalje jest tih, ktorí nepočitujú to tu miru. Subotičanje disciplinovani, a to možeš vidjeti i na videokameru uživo, že se po uličku hrušaju mladi osobi i to u veljom menšim číslu jak skori. U nješkajším času informaciji še bar švitko prenoša zadnji raske ljudnje nazad u Subotici nije bilo dvihanja paniki, jedino po trgovinoh vidno bilo, že še veći hljeda prehrambeni proizvodi i sredstva za higijenu. Na nješkajski štaba odlučene, že šitski trgovini možu robić od nješka ljem po 18 hodzin, a tiž preporučene staršim osobom, že bi vece ih hasnovali usluhi call centra i volonteroh na číslo telefona 712 122.